Bismillahi awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Binasakan mereka ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, musnahkan mereka ya Allah, tamatkan mereka ya Allah, bakar mereka dengan kalam-kalam-Mu ya Allah. Allahu akbar. Kunci pergerakan mereka ya Allah. Allah, Allah, Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Binasakan mereka ya Allah. Allahu akbar.